September nikwa Times of Mizoram clear tu te chibai Ministry of Home Affairs chuan G20 summit omlaya boruak thalo siam lo turin suspension of operation group te angena ma se biren sing nau te chuan G20 summit kalmek poisalovin khovel ramsom hipakwa hwai tulu tele international organization sompali ho tu ten India ram anron thlenvele biren sarkarin retired colonel Nectar Sanjembam Senior SP Combat Technopal District atana arwa tharle ahoten kuki khwa palel anbeile tachiama kuki volunteer paugolen kumsom thum pani mi chuan nunna achana HY News chuan nizan khan mi pani thi an omni in a reporta The Morning Bell chuan tukin khan mi pathum an thi ti in a report ve thung tukin a thi hi pi hoi khoneng kumsom riat panga khaurak pokpi kuki village Technopal District mi ni in meiteiten an khwa hi an hala ni khorhelawa ommek chu mi tlom ngai ten kuki khwa High Court Technopala anda a heta hian mual aliamta ani nunna chante kan sun takzet ITLF chuan nimin khan thuchwa siamin biren sarkarin retired army colonel senior superintendent of police atana alak atanga ni som nuwa hetiang athleng hi an hlau thonsa ani thule G20 summit omlaya India sarkar mai tibal andu lo thute kokomi malak na hnuaya meitei singrwal ten buffer zone bisnupur paltlang antum dante enin boruak tha siam antum lova tribal lamchuan amit sa lozin hnu khan boruak tha siam kan tum rengani ti in ITLF thuchwa chuan atarlang nimin khan Liangmei Naga Council LNC chuan kuki te dem na thuchwa an siam vele a kuki ten ramri tiamchin an pelani anti kuki revolutionary army ten naga pakhat kut an thla ka wangin Naga CSO unit atanga alian ber thlengin kuki te demna anla chhuat ni tina council an nga zia la hi Liangmei Naga chunga ringot po east west south north an oma chuta Manipur bi Nagaland le Manipur te an la om ta zela Naga mi panga velanom chuan pol pahni pathum a om ngei tinang dewani Naga atuemo ber hi hanzo tila engpol office bearer remo ani hrimang Liangmei Naga Council hian kuki ten Naga te kut anlo thak to na te antar langa kumsang ni panga January khan champon bau khati hunlaya tudon tu chairman chu chalwa bula ansoi sarep toa kumsang ni pasare October khan wipai bole khangriang bau te chu kuki hel polten cheng singkhat andila anpedu lo wangin anvo repa October ni som ni pasari kumsang ni som pasari khan Agambo Secretary of Tamei Center Church chu KRA10 ansoi sato boka kumsang ni som ni khan Tamei khwa LPG supplier chu kuki ten ansoi sarepa Naga ten that chuain hremna engma lekkolovin kan ngai damani kumsang ni som ni pathum mei ni khan IT rotakal Tamei khwa centenary mangtur chu cheng sangkhat anlak sak boka mei ni som ni pasari khan namdilong kanglatong bi village kuki ten silai an kap chiam boka zun ni som pariat sang ni som ni pathum khan leima khunga Naga mei thai in chu an hal sak boka heng zongjong hi Naga ten thungrul lovin kuki ral tlamte kan en kola Naga rama thlamuang takin an khosa a Kangpokpi district anti fopo hi kan pomlo Naga ten kan rama kanom tira an mamo engkim kan hena tangin an la a kuki ten thatna chu inri gram nain an thungrula kan do theina apel to ti in LNC chuan thuchwa asiamani khovel muntina zofa ten pum khatna tur zo United apiangta September ni rukhan Manipur zofa MLA paruk suspension of operation group le namtin ayo Mizo People's Convention Kuki Students Organization Marinpui Committee on Tribal Unity Zomi Council Student Organization le mipoimo somparukten Mizoram Chief Minister Puzoram Thangachu a office an koma Manipur Zofate movement a engemo boruak ain thak don yarin nalian tak nain kan lo thira kan beisei angein zori unification lam hoi malakna hriat tura oma alom khop mai Times of Mizoram channel atang hian du thu kan sam ve fowa Mizoram NGO lian le chakber YMA malakna hnoya zofatin pum khatna tur committee din ni se Manipur zo nam sang tetelin rorel na pakhat hnoya kanom ho theidan ngai toin malak na omse ti in
du thuriang kan sam thina Manipur buaina po thali apum hlum fel der to a Union Territory demand hi interlocutor le MHA official tebeng bak athleng phalova Amit Sale Modi teber po hian anla relo mai thai po ani BJP sarkarin arwat Home Secretary Ajay Kumar Bala MHA Director Tapan Kumar Dekale interlocutor AK Misra te hian Modi le Amit Shah du dan pelin rotna ansiam arin omlova Congress sarkar lai khachuan Department Agency le interlocutor te rotna Congress sarkarin apoma State le UT Autonomous le Territorial Council thlengin apiang tarenga Modi sarkar nu kumsom chung hian State le 6 schedule hnuaya Autonomous Council apian om hriat tur omlova chu in state chu UT din huna ada ta zo kani kumsang ni sompali mei ni som ni Paruk Khan Narendra Modi chuan Prime Minister Office alwa tana kumsang ni sompali Jun ni Khan Telangana State apiang ta ani Telangana State kha Congress sarkar kutsuak Andhra Pradesh Reorganization Bill 2013 to February 2014 khan Parliament in nia pass ani a Modi emo BJP thilti atello BJP ideology ang chuan state UT le 6 schedule council atampo le India hi ain pungkhat theidon lova one nation one language one identity one culture one religion hlothina dal theitu ani ti anpoma state le UT hi chu BJP sarkar hian asiam mel lo khop mai kan soikwal ta dewa Manipur zo far hwai tu tele Mizoram sarkar le NGO teng dor na hian kan politics jinkong hi thak thei hlo se kan vayatan atha Union Territory with legislature kan demand mek hi a hlo tling lawani chuan Mizoram abet hi thamtur om chun ani Meitei sarkar le BJP central sarkar hian aro pui bera regional council bak min pedon lo ti hi achiang viau chuan a hriata kan hriat klem wangpo ani thaya beisaina asang lo thek thekania September ni Sari Khan Central YMA Committee Room Mizoram NGO Coordination Committee kai hwaina hnuaya Manipur zofa pol sang hwai tu tenen in biak na annaya pol pakhat hnuaya zofa te in chungkhom anrem tia kanin khai khom na tan zo United din anita Joint Committee chuan zo United hwai tu turte po September ni som ni ma siamfel anrem tibok zo United hwai tu in ruan na hian tribe tin in pui IO pakhat theu ITLF ko tu le Hill Tribe Council IO mi pakhat theu antel donani thillom om deuh mai pakhat chu tun hmaya din join in P Council po thiat anrem tile tazel boka in pum khat hi kan du tak tak ni in alangta join in P Council thiat ani rual hian Coordination Committee on Separate Administration Manipur korsam po William Hal ani bok nambil kan tuipui luata voin thlengin hetimai hi kan lani a zo United hnuaya nambil rilru phum state omsa Mizoram chunga luan khom hi tumtlat ila chuti rualin Mizoram pona kan ramdel theu hi chomlu kan tumbok turani Mizoram ommek te point kan unaute hupur o lo chwa to lo ila kan unaute kan hupur main namdang sumdong mystery contractor te ngai mo masak afin thla kang Mithen khatin raltlan displaced te anlo luta Mizoram sarkar na minchu sakte anti tamai maya Mizoram population atlem wangin na atam lova Mizoram population hi nuai som thum han kai ngat sela chuan engkim hi apung vek dona chu ai ma a nam anga kan ham that na tur chu kan che vela tribal namdang ten minhu phurdona Naga Tripura Assamese Khasi Arunachali Sikkimis te thlangin minchung en to donani zo United hnuaya Unity First in pum khat na lo chu engma mamo kan nei lo ti ngai dan chel tlatila kan in pum khat phot chuan engkim kan tuar ho thayanga sem dam abil thi ti hi kan lama mo reng donani Assembly constituency pasar election result Manipur buaina in hong anayem Opposition Alliance beisaina asang thar September niriat Nimin Khan Indiaram State Paruka Assembly seat sari inchuna by election result achwaka Manipur boy nu Indiaram huap election nei masak berna ani angin political analyst tengai ven ani a Manipur boy in BJP thuhwai National Democratic Alliance NDA chu anuk niam vel he don ni in alang Assembly constituency by election hi Jharkhand a seat khat Kerala a seat khat Uttar Pradesh seat khat
Tripura seat ni Uttarakhand seat khat West Bengal seat khatate nei ani by election hi MLA seat sarilek ni ma se state paruk politics akhoi phatla tawangin te phung lian tak ni lo ma se engemo chena India ram politics din hun a hril lo theilowa assembly seat sari result hian opposition alliance India chu beisaina sang tak asyam sakani assembly seat sari atang hian BJP chuan seat thum ala a opposition party ten seat li an la thaya party malang chuan BJP do theitur an laom lova an tan ho ero chuan BJP hi a sarkar to don lo ti achiang thokhat viawani Uttar Pradesh hi BJP chakna Chief Minister Yogi Adityanath state ani a BJP chaktura ngai mai thei ani amaro chu opposition alliance chuan Samajwadi Party candidate Sudhakar Singh an thlop veka BJP tan chakngai na aom lova opposition alliance achakta ani Uttar Pradesh hi state lian Rajya Sabha member som thumpani le Lok Sabha member som riat lai omna ani hem maya central le state BJP sarkar wang lai taka seat khatlek in chuna opposition in achangta mai hian nakum April tha Lok Sabha in than puya NDA tan a hautak don ti alang Uttar Pradesh Gosi assembly seat atanga thillang chiang tak pakhat omle bokachu opposition alliance in common candidate in tom an siam thei phot chuan NDA hi kan hnol thei ti alang chiang hle Jharkhand state Dumri assembly constituency po opposition alliance chuan Jharkhand Mukti Morcha JMM candidate Baby Devi an thlopa atling chiang hle Uttarakhand Bogeshwar assembly seat chu BJP candidate Parvati Das chuan achanga Indian National Congress candidate Basant Kumar hian vote sang ni zathum som ni pakhatin aphalo Bageshwar hi kumsom ni lai BJP chakna alo ni to a opposition alliance tello party te naute an hui khom thiam chuan emo tha an tho na le deu chuan Uttarakhand state a hian India alliance hian seat tamjok ala theiti achiang BJP chuan assembly seat som sari atangin seat som li pasari nain a sarkar meka congress hian seat som pakwa anei mek India mar chaklam BJP chakna Tripura assembly seat ni Danpur le Boksanagar chu India alliance chema se BJP kuta alut veve a North East politics a Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma ropuina alang non le kanti thei ome nakum Lok Sabha election a North East Lok Sabha seat som ni panga hi North East Democratic Alliance neda chuan lak 5 vek atung tak mewa boina hun pui Manipur MP seat ni pheichu BJP in alak tur thu Himanta hian alo soito ani West Bengal Dunguri assembly seat chu state sarkar Rural Lai Trinamool Congress chuan ahumle thaya West Bengal state a hi chuan BJP hi achahei thailo an bonat pole an tlak na asang tiang velani West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee chuan assembly seat saria seat thumchau BJP in ala chu India alliance tan hne na ro puitak ani ati Christian Ram Kerala a hian BJP in politics alakhel thei meu lova seat khatpo anlam hulo Manipur Christian ten kan enton du chia lo point kan sa khwale politics kan khel dan hi pathian tharau chen chil thei tura kan kal apoimo kumsang ni som ni pakhat Kerala assembly election a khan CPM in seat som rukpani INC in seat som ni pakhat CPI in seat som pasari party dangle independent candidate ten BJP tel lovin seat som li anla tuntum Pathupali assembly by election hi opposition Congress le UDF chuan anhum thaya Congress right to hun lo ni thin let omen chandi fapa chandi omen chu atlingani Manipur boina hian India ram minority zinga BJP tan hong thalo anei don chiang khopa opposition party campaigner ten Manipur state a BJP central le state lo chamna hi ansoi war angai don ni in alang assembly seat sari election result BJP chu ache chengha la an ming that na ber Tripura state seat ni anlak na hi Muslim tewang kanti thei ome BJP hrimhrim hian Muslim candidate Asiam claim tial tiala parliament a pheichuan Muslim MP an nei to mia lo tuna hian India rampuma Muslim MP som ni panga velan oma Congress le Trinamool Congress party MP deuwek anni BJP chuan parliament a Muslim MP anei to lova MLA turpoint Muslim hi andu lo CPI kutatanga Tripura Boksanagar MLA seat anlak theinan Muslim pa Tafazal Hossain chu candidate an siama an la tarengani
tiktak chuan Tripura Muslim tepo hi tuar tlak BJP vullenman Manipur minority tiang bokin antura anla seng vedon Tripura Muslim MLA masaber na ya BJP tha ti chakai chuan CPI sarkar na CPI MLA noya Tripura Muslim tezalian zia hi khwareya anla soive nek ta veang chu India ram huntam taka hian Congress MLA omna RSS VHP Basrangdal Hindu activiste an huang taw ngai meulo BJP MLA anhan tling tarenga kothlera hian serthlumrong rong sendang flag antar khat ngal thin hei hian en tir chu Hindulal ram ading tina ani Assembly seat sari state paruk huap election result atangin opposition alliance India mason na kan hu a hetiang zela ankal chuan BJP hi abeidon chiang khopang one nation one election in thanpui nei rup hi antui puidon hle ani achan chu RSS le BJP in Hindu Rashtra din antum mekna kumsom chunga an na tho hi sarkar in thak hlap chuan abultan that angai dona Modi Trump thumna tur hi engtikong puati hlotin antum ni in alang Opposition Alliance India hian regional party chakna state ate common candidate le seat sharing anthiam angaya Manipur zofa tiang dewa party mal din chwa tumrana policy ui ze teltal tum anom chuan BJP hnuaya kumngadang kankun le dialanga BJP hi kumngadang a sarkar le ani chuan NDA king theitur eng opposition alliance ma ading chuak to lovang